بله ایرو دسته آناوندی آنگو انجمن HDP دی جوینه ده بو لانقره ده بکوداوی جیل جوینه هاتبه و بریار السروی که بدن مسوگر بکن کاب کی جاناوی ده کهونه هل بجارتنان امیوه کش بریز عمر اوجلان بپرسن پارلمنتری HDP یه روحای نهاج انقره لگل میادن باش بریز جوینا وهبو ایرو بله جوینا وهبو نگلکی مشغول بون سپاس کو و دما خو دامه گلو بریارا داوی لسر ناوی پارتی دا هونه وکه HDP یان وکه پارتیا کسکیا چپ بشداری هل بجارتنام ببن بری هر تشتی از دوغازم جبور رها جبو سم سوره در باسپی ببرا براستی ایشک زده دکشنی دو ارتحش آنا لهک مزن پکته گلک ونداهی هنه مالباتا وان را ام صبره دوغازن برا خاطر رحمه خاله که لأما وان روشن زور و زحمت به هورا در باس بکن لسیاست چی بردوامه سیاستا ترکیه کردستان آنا بشکل که خورتت نقاش کرن لودر رولو HDP جیت نقاش کرن گرانیا HDP جیت نقاش کرن جبول ترکیه ده اتفاقنا ام جی اتفاقا سیمینن ام دوغازن پیشروجا کردستان و پیشروجا ترکیه سیاستا واندا رولو میسیونا خابیلزن آنا و جیگو آنا لجنای ما جوینه ده جوین بردوام دکر لگلک تشت نقاش کرنه تنه اما بکیجان پارتی هل بجارتنه کهون لودر سر اتفاقا نقاش تمشندن ریو ریباس چاوا ببر ریگازین ما چاوا ببن اونا برفره تا نقاش کرن پارتی همش نه پارتی کلاسیکی گلک پیکاتی هنه گلک اتفاقین ما هنه گلک سازین ما هنه ام همه فکر و نرینی وانجی دستینن لدما پارتیا کسک چپ جبو ما گرینگی اف جبو کاربه هل بشارتنه که و آماده کاریا خم سر و پارتی مشاند اف پارتی جی و پارتیا پیکاتیا HDP yani ben sivana HDP'de siyaset edikir همه حوالین ما آنا لوه درجی بجیبونه yani ev alternatif ekmezine la az nikarim beşim ana sedi sed zelal boyu la sedi nod belki betir şey dama ser HDP tehlike hebe nikaş hebe em sistema Türkiye pergala Türkiye'de sedi yek beşi ev ihtimala tehlike ser gellime ser partiyama ama alternatif ekdişi bir karbinin yani ev alternatif şey partiya çepu keske. بله برز اوجلان همولاتیه کی پرس کریه بناوی امین الکان دبیجه اگر HDP بناوی پارتیا کسکو چپ تیکه و هلبجارتنان و کارب سودج آلیکاریا خزینه ورگره جبر کو آلیکاریا خزینه جبو HDP نش بو پارتیا کسکو چپه هونه و مسئله چاوا چاره سر بکن؟ راست پرسا و برسیو جی نافدایه داما ام به پارتیا چپ و کس که هرن هل بجارتنه مخابن اف پارتی نکاره آلیکاریا خزینه بیستینه HDP dama be HDP ev ihtimalat çebe be em her nal bişartına ev alikari ev pek bele az doğazım lebe deret tiş kişi zelal bekim de bir kiraya geçtiğini zanı be lu Türkiye tüccara zagon makazagon nahatte meşandın ana destura bilen jibo hazine bir yer deye hatta ve roje ve dakıcı ev alikariya sala 2023 derbasa hesabı HDP nebuyi براستی گو رو باز لازمه ev per derbasa hesabı HDP baba dema biryar hatı bu girtin bu bloka dinin ser tınıkar bikar binille Vezarata Hazine Türkiye be kanuni tevgeriye ev alikari jin naqsti hesabı HDP la iro varojnaş ev tişte zelal baba dervi alikariya helbijartın ezdibejim لا در قانون جزلاlat dema bu partiye juda em herin helbijartına mixabin HDP jî nikare be helbijartına keve ve dema vî perayî jî nikare bistîne. Birêz Öcalan wisa xuya ye yan jî em ji dûr ve wisa dibînin
که هونه نکوین بن بانه هفپیمانی ملت یعنی هونه نکوین نوا هفپیمانی ملت ولی سر چل هف نکر چما هون نچون سروی ماسایا کو 6 پارتی لسر رو نشتبون ام خطا سیمینن نقاشا وجه ام ناکن راست دبکی ناو اتفاقا ملت تا هنک لهمبری ما برتگ نشان دادن لا هنک لهمبری هنک جن برتگ نشان دادن دیروکا وان کفنا شوپیا سیاست وان گله مزانا ام زانن yani جبو و حیا آنا جبو ام به ملت اتفاق را لهف بکن tutuşma نقاش نکریه هفدتین جمع چه نکریه آرمان جک ما ولوجی تنهیه yani ev خطا سیمینه ام ناغازن لترکیه siyaset nabera da ali da var perçikandın لبدر alternatife ev alternatif kine yek Kurdun insani çepkir dindar oldar alevi sosyalist hatını dervi pergale avetin zulmle vabune em duazın vana gişabın sivana ve partide bahavinin bloka seyemin ava bikin le jbo sero komarici hin du erdhaje meke ev bir yarın haber çavara derbas bikra ev bir yarına jib ev peşeroje verin aşkere kirin jbo rastiya ittifaka komari em zanın halivan çiye 2015 virda سر کردستان سر گلیم zulmek çava demeşinin em livedere dema vitişti dibêjin em nabêjin endamê an jî namzeta îtifaka millet pir pîr û paqe ji bo hinek rêgeze da dema em karibin lihev bikin ê li Kurda zulm kiribin lazim e bi şeklekî siyasî hesaba vî tiştî bire 2015 vir da berî vê jî heye ana ji bo çem dibêjin 2015 berî 2015 pêvajoya çareseriya demokratîk berdevam dikir îhtimala mesela Kurda bi rêya aştiyane çareser bibe heba li mixabin ev mesele ji holê rabû Erdoğan û ekîba wî û îtifaka wî bi MHP re ser me ev zulma xwe êrîşa xwe zulma li Kurdistanê li Rojava li Bakur û Başûrê Kurdistanê giran kir lazim e hesabek ji wan re derkeve. اگر مثلا اگر هفپیمانی جمهور نها جوره تکلیفه که بینه پیشنیاره که بینه شرط و مرجین و قبول بکه دی ساجی ونه دلیل بر بگرن ev ihtimala siyaset re tünne ya haya ana jî partiya me bi teror binav dikin dema tiştekî li di jîvan be Kurda û dostên Kurda mixabin bi teror nav dikin vî tiştî ez dixwazim bêjim li ve dere dibi ki gelek însan tên girtin hinek mirovên me ne endamê me nin dibi ki carna HDP jî rehne dikin carna hinek partî dî jî rehne dikin le bi endamtiya PKK tên bin çav kirin hinek rojnamavanên Rûdaw TV jî bin navê PKK de vek propaganda PKK dike te bin çavkirin ten girtin. Dijminatiya wan tane li hemberî îrada Kurda yani vî tiştî jî ez dixwazim bêjim siyaset re ev ihtimalna dibikê hebe li dem pir teng mayê yani gelê Kurd li hemberî ve nezîkatê jî bi hirsê li lazim e hinek tiş du helbijartine vere nîqaşkirin berî helbijartine kîke ji ke hesab pirs bike bi riya sandiq û bi siyasete lazim e pirske. Kek Ömer, tedwê baweriyê de ferqeke mezin di navbera Recep Tayyip Erdoğan û Kılıçdaroğlu de hebe CHP û AK Partî em bêjin nel eger em navê partiyên wan bilêv bikin. Ferqeke mezin wê di navbera wan de hebe ji bo mesela Kurdan? Dibi ki qevneşopiya Türkiye em hemî zanin rol misyona CHP jî em zanin CHP partiyek 100 salî ve ma em nikarin bi CHP re jî tev bigerin li hinek dema da lazim e gavên taxtîk jî em bavêjin gor ji bo gor stratejiya xwe ji bo em bigêjin stratejiya xwe em ê gav nebavêjin li ev zulma bin navê nêrîna îslama siyasî ser Kurda dimeşinir li em baş zanin Kurd tücara tekiliya xwe bi
İslam'a siyasi ra qutnake ama ev ne AKP ve Erdoğan'ı. Erdoğan mıxabın zulmek mezin li ser Kurdan meşan le siyaset te guhertin, cihan te guhertin, rastiya Türkiye ve roşalata navin jite guhertin. Gor ve em hinek hevditinin xwe bikin, hinek nerinê xwe darxin asta herî bilind em raya giştîra jî parva bikirin ama ihtimalek mezin vaya nerîna min şexsî Erdoğan jî vî tiştî zane ser û komarê Türkiye e bi destê Kurda venda bike. E zulm li Kurda kiribe lazim venda bike. E nehaqî li Kurda kiribe lazim venda bike. E êrişa Efrînê Serêkanê girê spî kiribe lazim venda bike. E li hemberî referanduma Başûrê Kurdistanê li ber derê İbrahim Xalîl tatbîqat kiribe lazim venda bike. Vana zalimin ji bo berjevendiya Kurda lazim em dersek mezin bivandin. Kek Ömer ev tamamê van operasyonên ku te behsa wan kir CHP xwe jî qebûl kirin di nava parlamentoyê de hûn wê dizanin yani pêwîst nake ez bibêjim newsa mebesta min ew e yanî di mesela Kurdan de tu ferqeke zêde newsa tu ferqeke zêde di navbera wan de nayê dîtin lê daxwazên HDP jî nezelalin bi rastî HDP dibêje em demokrasiyê dixwazin kî demokrasiyê bixwaze em li gel wan dikarin rûnin raya giştî niha nizane HDP li ser çi müzakerê dike hem bi hevpeymaniya millet re yan jî bi CHP re yan bi partiya A, B û C re fermîbûna zimanê Kurdî di destûra bingehîn de naskirina Kurdan di nava şert û mercên we de hene bi rastî? Havidar Hanım vî tiştî ez dixwazim bêjim. Lazim li Türkiye hêzek nebe navendî, hêzek li cîkî kom nebe. Ji bo ve em dixwazin vê hêze bela bikin. Dibikî navbera AKP û MHP û CHP û İYİ Partî da cudabûn tune nebe. Ama AKP hêzek hegemonîka ve kir. Ev hêza bû navendek êrişa her dere dikir. Lazim ev hêza ji bo menfaat û berjevendiya Kurda ji holê rabe. Ev ji bo silametiya Başûrê Kurdistanê rêverberiya Başûrê Kurdistanê jî bi vî şeklê yek. Vî tiştê diş ez bêjim armanca min nav siyaset e. Nav siyaseta HDP re berjevendiya gelê Kurd e. Azadiya Kurd û Kurdistanê ye. Ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê fermî em dixebitin. Helbet nav HDP de gelek cudayî hene. Mirovên Tirk hene, çepkir hene, sosyalîst hene. Mesela herî mezin li Türkiye HDP qebûl bikî jî qebûl nekî. Ki qebûl bikî jî qebûl nekî jî mesela herî sereke mesela Kurdayî Kurdistanê ye. Mesela ziman e, mesela statûyê, mesela nasnameyê heya Türkiye ve meselana çareser neke ev mesela li her dere derkeve peşya Türkiye HDP ji bo ve mesele dixebite. HDP baveriya ve li çi ye? Dibêje dema demokrasî pêk be bin sîvana demokrasiyê de Kurd jî karin fêde bigirin. Ji bo Türkiye jem siyasete dikin. Ama Kurdistan bê azadî nabe yani. Zimanê Kurda dema nebe zimanê fermî ya jî zimanê perwerde ê duyemîn. A fermiyetê re jî a duyemîn. Ji bo me ev tişna serekkene. Kılıçdaroğlu jî ke pêşerojê were ve dere hinek hevdîtîna ke bike. Hev serokên me re jî giftugoh na bike. Li ev tişna pêşerojê ev were nîqaşkirin me. Em nizanin me em siyasete ji bo çi dikin. Li em ji Türkiye ve nakişin. Bira raya giştî zanibe Kurd û Kurdistanî zanibin. AKP û MHP û devlet jî dixwaze me tene bi Kurdistanê sunûr bike. Li Türkiye, li İstanbul behsa 5 milyon Kurda dikin, behsa 4 milyon Kurda dikin. Birêz zana em çawa ji İstanbul dev ji İstanbul berdin. Adana, Mersin, İzmir bi milyonan Kurd Kurdistan vana vala kirin. Nodî da bi dehan bi hezaran gun hatin vala kirin hatin şewtan. Lêkek Ömer hûn li İstanbulê meselen li İstanbulê hûn berbijêrên Kurd jî derxin hûn ê dengê gelek Kurdan wergirin yani pêwîst nake ji bo Kurdên İstanbul û Mêrsîn û İzmîrê hevpeymanî li gel partiyên çepgir bêkirin ku gelek Kurd li dijin bi rastî. Birêz zana xewn xeyalê me hene. Hem ji bo azadiya Kurdistanê hem ji bo paradigmaya me.
لا ام گردونیا خا قبلا ترکی دبن evrenselliğa خا ام demokrasiye da dibinin. Em Kurd mirovên demokratın, em mirovên mazlumun, ji bo Türkiye ji gotinên me hene, ji bo Rojhilata Anavîn ji gotinên me hebe, le ji bo çar parçê Kurdistanê jî paradigmaya me heye. Di bin ve paradigmaya de jiyan ji herkesî re heye. Ka em çawa bi gelê Arab re cîrantî nekin. Em gelê Acem re cîrantî nekin. Gelê Türkiye re em cîrantî nekin. Le şikenandın tüccara bıraşıma çenebe. Çepkir namede hene. Nav Kurda jî çepkir hene. Sosyalist hene. Mirovên oldar û dîndar jî hene. Kurdên Alevî jî hene. Kurdên Ezidî jî hene. Vek Baxça Gulistanê ye. Herkes bi rengê xwe, zimanê xwe, çanda xwe bira nav vek Gulistanê de jiyan bike. Li Türkiye asimilasyon jî heye, düşmanatiya Kurda jî heye, le em le hemberî ve bixebitin. Em siyasete xort em bimeşînin. Kurd ne rakibê me nin. Em Kurdin siyaseta Türkiye'de jî em gotinê xwe bêjin kes nikare me bi sunir bike le menfaata Kurda, berjevendiya Kurda le Ankara jî em biparêzin kursiya parlamentoda Ama la Ahmet ji le hevre jî biparêzin. Belê kek Ömer dixwazim pirsekê li ser tîpê jî ji we bikim Partiya Karkerên Tirkiye. Wê helwesta we li hemberî wan çi be ji ber ku bi rastî bi dengderên HDP du parlamenterên wan ez dikarim bibêjim çûne parlamentoyê niha cuda ne û niha dixwazin hinek daxwazên xwe jî li ser we ferz bikin, li ser HDP ferz bikin. Helwesta we wê li hemberî wan çi be gelo? Rast ev mijara ev pirsata girîngî ana de lijneya me da jî tê nîqaş kirin. Bi rastî gelek pêkhatîn me ra partîn dira jî tê nîqaş kirin. Siyasetê de giranbûn zimanekî erînî pozitif ciddiyet gelek girîng e. Li mixabin ev partîn tu bas dikî ji dixwazin ser çapê menî, ser medyayê civakî HDP tenga bike ev zimana ev nezîkatiya nerast e rehna gelê me li me dike ez cîda dibînim nekî li me li tîpê dike cîdayê lazim e ji bo pêşeroja Kurdistanê ev ji bo mesela me Kurdayê mesela Türkiye'yê ji bo pêşeroja demokrasiya Türkiye tîp jî bi hesasiyet tev bigere yani siyaset bi giranbûn û bi ciddiyet dibe ne tene li ser medyaya civakî û ser Twitterê û ser hinek çapemeniya Türkiye tişna ava biko bi hineka ferzkirin bide ev jî nerast e ez sevî dikim bawer dikim ez ji bo pêşerojê tiştekî gelek baş derkeve hole la ev siyaset dibe ki insanla hev jî nekin partîle hev jî nekin ama ev ihtimalek mezin nokta kevpar da li hevkirinek derkev hole. Hûn ê di hilbijartinên Serokkomariyê de piştgiriya Kılıçdaroğlu bikin? Em piştgiriya AKP MHP nakin. Yani berovajiyê wê hûn ê piştgiriya berbijêrê hevpeymaniya millet bikin wisa xuya ye. En nîqaş were meşandin Kılıçdaroğlu vek dibe ki masaya millet temsil bike, ittifaka millet temsil bike. Le dema ez bawer dikim hecdê adare de bu roja septê xuya dibe. Evere serdana HDP li ve dere partiya me re nîqaşeke bimeşîne alîkarî kî bixwaze ve deme biryar biraya giştîra were parva kirin. Gelekî spas birêz Ömer Öcalan parlamenterê HDP'yê Ruhayê ji Enqerê mêvanê me bû zor spas.